прибылаш бошад, прибыл набошад, вай мазмун надорад вай бизнес шумо мекунед. Як рӯз не як рӯз вай банкрот мешавад. Барои ҳамон неки ҳамон бизнес кардед ба монанди ҳамон орои асал. Шумо прибыл гирифтанатун дар кор. Неки ба сабабе ки шумо прибыл мегиред, ҷамъияте ки шумо ин корро мекунед, вай ба фоидаш бисёртар нисбати шумо. ана ҳамон одам бизнесменай. ҳамон одам дар ҳақиқат бизнесмени хуб шуда метавонад. барои ҳамон ҳамватанони азизу гиромӣ, шумо бояд ки идеали худатон ба бовар кунед. ҳамон орзуе ки доред ки мегӯед ман ҳамин хел бизнес месозам, мумкин ки шароите ки имрӯзае ки ману шумо дорем 100% барои шумо таъмин нест барои ҳамон хел бизнес карданатон. не ки шумо бояд ки фақат идеали худатона каллатон ба дошта истед. идеали худатон ба бовар кунед. сарфи назар аз мушкилиҳое ки аз берун ба шумо мебиёяд. мушкилияи беруна, мушкилие ки аз берун дар ҳаёти шумо ҳаст, ҳамагӣ 20% рол бозӣ мекунад. 80% даруни шумо, кори дарун ба мешудагӣ, кори ақли шумо кормефармудагӣ, 80% ҳунари шумо вобастагӣ дорад. натиҷа 100% аз мушкилиҳои беруна вобаста нест. мушкилиҳои беруна ин инфляция, кризис, девалвация, налог, ин чизҳо 20% за ино вобастагӣ дорад. 80% аз худи шумо вобастагӣ дорад. чиба ки мана чанд рӯза ман Ташкент будам, дарс метиҳам, бачаҳое ки соли гузашта сар кардан хондана, гадавои обучение дорем мо, 1 сол мехонанд, 10 моҳ. аз сабабе ки карантин шуду, границаҳо маҳкам буд, ман рафтан натонистам. дар ҳамонҷи таги 70 кас аз Ташкенту ҳамин Узбекистон мехонад ҳамин группаи ман ба. вақте ки ман рафтам он рӯз дарса гузаштам, ҳар як каса хезондам ки точка А, точка Б, то есть нуқтаи А сар кардагид ба, дарс ба омадагид ба, нуқтаи Б куҷо ба. аз дарони ҳамин шогирдҳом якташ результат надорад. яктас. дига ҳамаш ё 2 баробар ё 3 баробар прибыл аз ё шудагӣ. хатя кризисай, хатя карантин. якташ ки устоз ага ки ҳамин дарсо ба намеомадам, ман намедонам чӣ хел бизнеса нигаҳ медоштам, чиба ки ман дидам ки дигар ҳамон қабати ман ба шитаги бачаҳо бисёраш банкрот шуд. мо аз сабабе ки ҳамин илм буду, ҳамин вай буд, стратегия тестатар дигар кардан ба успеҳ кардем. каналҳои нав сохтан ба успеҳ кардем. то есть ассортименти нав сохтан ба успеҳ кардем. ин чӣ? вақте ки майнаи сари шумо гибки шуд, вай худаш тез ҳаракат карда ёфтан мегирад. одам ки хонд, фаҳмишаш ки дигар шуд, шумо аз пулу аз дигар чизҳо вобаста надоред. одами сарватманд кияй? ҳамон одаме ки стратегияи бақуввата фаҳмид, пулатам нест шавад ки бо пулдор мешӣ. ин бизнес банкрот шуд, ин бизнес пеш нарафт, мешад ин чи ҳаёт ба. нулевое мишление мо мегӯем. аз нул бо сар карда, бо коротки срок ба, як муддати муайян ба, бо ҳамон уровне да буромадан метоӣ. чиба ки ту точно медонӣ чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел бояд кунӣ. ҳар яке шумо, мана ҳамин рӯза ақлатон қатъе, ҳамин рӯза фаҳмишатон қатъе. агар ки шумо аз сари нав сар кунед, мумкин ки ҳозир ҳамин имрӯзангӣ успехе ки шумо доред, муваффақияте ки доред, ҳамин уровени муваффақияте ки имрӯз шумо доред, мумкин ки 10 сол ба даст овардед, мумкин ки 15 сол ба даст овардед, баъзе шумо мумкин ки 6 сол ба ё 5 сол ба. агар аз сари нав сар кунед, фаҳмиши имрӯза қатъи, шумо як қисми ҳамон хатоиҳоя намекунед серавно. шумо медонед ки кадом кора карданам дар кор, кадомаша кардан дар кор нест. барои ҳамин қадар мумкин 2 сол ё 3 сол ба ҳамон чӣ ба рафта расед. барои ҳамин қадар бойигарии асосии шумо анамон способност, ҳамон ҳунаре ки шумо ба мемонад. чиба ки ин ҳунар як чизе ҳаст ки дар тамоми гӯшаҳои канори дунё бам ки равед, шумо ина истифода бурдан метоед. ман сарватманд ҳис намекунам ҳамон одамое ки мисол спонтанно разбогатели. ин чӣ гуфтаи гап? мана мисол эффект фейерверка, китайский хлопушка ку бух мегӯд. мана мисол одамое ҳаст ки мумкин ки вални рости ҳамин бозор ба афтиду, сари вақт 2-3 ё замин гирифт ё хона гирифт, бозор нарх қимат шуд, ҳамон замина фурӯхт, пулдор шуд. вай одамо сарватманд нест. вай одамо просто камакак пул дорад, не ки вай пул нест мешад. вай пул намеистад дар дасти во. чиба ки вайо ин чиза такрор кардан наметавонад. ин стратегия нест, ин маркетинг нест,
این процесс نیست. وقتی در کارش به این کار وای تکرار کردن نمیتود. این опыт نیست. Просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Просто сари вақт фалон ҷо бафтид, благодаря ки ҳамон вақт ба пул дошт, кораш пеш рафт. Ё ки одамое ки а пушти тағошу, амакашу, як кас дига тендер ба кор карда, камтар пул кор карданай. Ё ки ягон шиносбозӣ қати кор карданай. Ин хел одамоям фақат ҳамон кор ба ага ки бо шароиташ шаваду вохӯрад, кораш пеш мерад. Не ки дунё дигар шудан мегирад. Дунё дигар шудан мегираду, дунё дасти тавоно ба омадан мегирад. از این خیل آدما آسته успех рафтан мегирад. مقصدی گپی من که اگر که آدم همین خیل ثروتمند شده باشد و هم ثروتمند نیست و هم وقتینچه پروستو پول دارد، این پول هم بعد از 5 سال 7 سال پولش نیست میشد. برای چی؟ برای که وای پول نگه داشتن و زیاد کردن با علم در کارای، عقل در کارای. شما کدوم وقت با ثروتمند میشید؟ همون وقتی که شما میفهمید که شما کانسپسیا ولادیتی. کانسپسیا. این چی گفته گپ؟ این گفته گپ که رنگی که پاور بینید، پاور همین خوراکای گرفته اشیاء خام یک طعام خوب میکند. بیزنسمن همین خیلی آدمای همون اشیاء خام گرفته طعام کرده، انمو رازنیتسی هوای با زندگی کردن میگرد. رازنیتسی نگاه کنید، اشیاء خام همش جمع کنید دیگه ممکن که 10 سومانی شود دیگه همون بیزنسمن طعام کرده هوا 13 سومانی فروختن میتاد. انمو 3 سومانی که وای کار میکند сверх добавленной стоимость. Она хавая ниоткуда создает. Ниоткуда создает. Она хамон одам бизнесмен шудан метод. Дигараш не. Шумо бояд ки концепция владет кунед. Ана ми чи беҳад зарор. Гурунҷо як кас гирифтан метоед. Гӯшта як кас гирифтан метоед. Равғана дигар кас гирифтан метоед. Не ки ҳамон аз карданаша шумо бояд тоед. Барои ҳамон бизнесмен ҳамон одам аст ки коммуникатор. Ҳамин чиза сохтан тод. Ана барои ин чиза сохтан способности высокого уровня надо владеть. این چی گفته گپ؟ способности شما درجه عالیش قطعی بودنش در کار. برای همون قدر پیشتر بیزنس از رسورس وابستگی داشت. سالهای 90 بیزنس از رسورس وابستگی داشت. شما میتونستید که اگر که پولتون باشد، شما میتونستید که اگر که اکتیوتون باشد، یک چی فروخته پول کردن یا که پولتون میبودگه، دست شما با بیزنس تستتر پیش میرفت. حاضر بیزنس از رسورس کم وابستگی دارد. چبا که نگاه کرده بینید تمام شما 10,000 یا 20,000 دلار یافتن میتونید. اگر که خودتون نداشته باشید یافتن میتونید. یا که یک ماشینتون فروخته پول گرفتن میتونید، یا که بانک با رفته خانه‌تون از زلاق مونده این پول گرفتن میتونید، یا که از یک کس قرض گرفتن میتونید. حاضر 10,000 20,000 حلوبو آدم یافتن میتاد. دیگر میکروفون بیارید که این اصلا پرابلم نبوده. برای همه قدر دیگر بیزنس از بالای رسورس کردن نمیشد. حاضر در تاجیکستان و سرедней آزیا، یک تاجیکستان هم نه، ازبکستان من اینجا حاضرم بیزنس управлять میکند інвестор. شما اگر پول وложی کرده باشید گپی شما میگذارد. کارگر هم کار بکی گیرید گپی شما میگذارد. حاضر این وقتینچه بعد از یک 5 سال یا 10 سال این گپا گم میشد.